You're watching TP TV. Yo, what's the deal, Croatia? It's Black Flag right here on Blackout TV. What up, this DJ Premier live and direct right here from Croatia, you know what I'm saying? You're checking out Blackout TV. Big shout out to my man Fat Philly. See right here? It's Blackout TV. Evidence, dilated peoples with my big dog Fat Philly. J Live representing right now Zagreb, Croatia. Blackout TV from my man Fat Philly. Yo, you're now watching Blackout TV. I was referred to this situation and these cool dudes by DJ Premier, and that's the stamp of all stamps. The teacher of all teachers. Right about now, you're tuned in to Blackout TV. Check it out, it's the Wild Cowboy with a lot of style, boy. Ima Blackouta, samo ga nema na toj jedinici. Prošli tjedan smo dobili obavještenje da Blackout više ne ide u eteru 100 jedinice, s obzirom da emisija ide dosta kasno, od 10 do 1 utorkom. Blackout na radiju 101 utorkom od 22:15 do 1 iza ponoći, specijalna emisija večeras. Pa nije bilo nekih sad specijalnih razloga koje sam dobio direktno od glavnog urednika. On je rekao manje više da u 7 navečer se gasi program i da ide kompjuter, znači muza iz kompjutera sve do ranih jutarnjih sati i da nemaju odgovarajuću tehniku i ljudstvo da nam asistiraju u realizaciji emisije. TP TV live, shout out to Kool-Aid, Maraskino, večeras 16. rođendan Blackouta. Nakon sastanka sa glavnim šefom tehnike, da se navečer dešavaju čudne stvari, odnosno da se tehnika rauba, da nismo pažljivi prema tehnici, što je možda u jednu ruku i točno, jer sam nedavno upravo razvalio jedan zvučnik. Ali mislim to su sve nekakvi razlozi koji ne piju vodu i meni se čini da vodstvo, novo, staro vodstvo Radio 101 niti ne zna šta je Blackout i u principu ne znaju koju Blackout ima odgovornost prema današnjoj mladoj hip-hop publici koja stvarno sluša i prati ne samo iz Zagreba, Hrvatske, ne samo tamo gdje se čuje Radio 101, već i preko interneta dobijamo stvarno puno pozitivnih reakcija od ljudi iz regije. Ništa, brate, došao da vidim show, brate, bilo je najjače na svetu. Čuo sam da se priča također u kuloarima, s obzirom da na sastanku ništa tih stvari mi nije rečeno, znači u facu, ali sam od kolege Balena, koji je glavni radijski inform biro, saznao da DJ koji rade specijalizirane emisije uglavnom koriste te emisije za samo promociju svojih projekata. 1-2-1-2, DJ Fat Philly, TP TV, Blackout TV. Što na kraju krajeva je istina, ali ne radimo to 3 sata koliko traje emisija. Osim toga, niko od nas se nije obogatio i nema vilu na Pantovčaku od toga što smo promovirali klubove u kojima sviramo, a to je sasvim normalno da spomenemo di smo, u koliko sati i čisto koliko karta košta i u kom klubu sviramo. And now, ladies and gentlemen, Blackout Hip Hop vam predstavljaju oh my god, legendarni američki hip hop dvojac Redman i Method Man live. To je još, ja mislim, jedan od razloga i jedna od stvari koliko današnja uprava Radija 101 u stečaju nema veze s vezom. Proljeće je i miriše trava. just
laying it down, some more mean shit. Također nam je rečeno da moramo naći sponzore za emisiju, pa sam ja pitao pa ko će nas sponzorirati kad je Radio Stojan u stečaju? Ko će nas sponzorirati ako emisija Blackout nije u eteru i zašto se time ne bavi marketing, a ne mi kao voditelji emisije? Znači, ja bi sad trebao ići na pregovore o sponzoriranju emisije Blackout, uopće ne znam koliko košta minuta ili sekunda emitiranja u eteru. World famous beat junkies, DJ Babu. What's going on, brother? It's good to have you out here, bro. We're proud of you, man. You's rocking it. Puno stvari koje ne funkcioniraju, mi smo radili. Meni se čini da smo da se tu ipak radi o tome da ja nisam štrajkao. Nisam skoro svih ovih 17 godina sam manje više volontirao. Dobio sam po nekih 400-500 kuna mjesečno za uređivanje emisije. I čini mi se da zbog toga što u jednom određenom trenutku nisam stao na stranu štrajkaša koji su sada došli ponovo na vlast, čini mi se da više nisam bio poželjan zbog toga na radiju. Ja mislim da je to glavni razlog. Ja nisam nikad bio ni na jednoj strani, uvijek sam bio na strani Blackouta i 101 i bez obzira ko bio na vlasti. Evo nas u West End hotelu, Blackout TV, Fat Philly, Fat Finger Production, Joint TV. I svih ovih 17 godina mogu reći da sam možda propustio dolazak na radio 10-ak puta, što zbog bolesti, što zbog putovanja. Ako nisam mogao ja, onda me zamijenio Frks. Počeli smo 93. na radiju 1, to je bio druga stanica radija 101. Frks je dobio emisiju, pozvao me odmah da radim zajedno s njim. 96. okupljanje na trgu Bana Jelačića za koncesiju Radija 101, kad je HDZ htio ukinut frekvu 101. Tad se okupljaju svi domaći reperi u to doba, Tremi Leven, Elemente, Leo Bahati, Bolesna braća, Frks, i snimaju stvar 101 u obranu 101. Ja sam tad bio u Londonu, nije me bilo tad tu, vjerojatno su mi možda to zamjerili što nisam bio tad tu, šalim se. 99. prvi album Tremi Leven, 97. prvi album Blackout Project izdan za Radio 101, 97. organizacija prvog koncerta Big L i OC, i onda ne znam, kroz 2000. stvarno puno stvari. Sve što smo radili uvijek i u Aquariusu i u svim drugim klubovima smo radili pod okriljem Radija 101 i uvijek smo predstavljali Radio 101 i to je ono što sad, nakon 17 godina ti neko kaže zato što iza 7 sati više ne ide program, zato vi ne možete raditi. Znači nije nam se ponudila nekakva alternativna opcija da nam kažu eventualno pa momci mogli biste dobiti recimo termin u 8 ili probajte snimiti emisiju negdje drugdje pa nam pošaljete pa ćemo je mi emitirati. Nego nam je rečeno kao do 22.3. Će se znati sudbina Radija 101 i do tada više emisija ne može biti emitirana. Everyone who doubted me is asking for forgiveness. If you ain't been a part of it, at least you got to witness. Nisam samo ja izgubio emisiju, Frks je izgubio emisiju In-House Election, Sergio je izgubio emisiju Fine Time, pa nisam najstariji. Sergio i ja smo počeli iste godine, tako da je njegova emisija išla 17-18 godina. Na Fine Time. U njegovom slučaju je čak bilo priče da se šef tehnike založio da ukoliko Sergio ostane na radiju, da on odlazi. Tako da čini mi se da na radiju 101 danas uređivačku politiku vodi šef tehnike koja se Rauba. I mean, I lost my mind. Blackout je uvijek bio vezan uz Radio 101. Očigledno je ta neka
taj prvi dio 17. godina možemo rezimirati, staviti u jedan okvir. Evo nas vadi u Hacijedi, White Diga i njezin buras ili ne znam ko muž na stage-u. I sad je vjerojatno to neka druga mislim nije ni scena više ono što je bila. Norveške! Skandinav! Sweden! Wow! Wow! Da, moramo se prilagoditi novim situacijama. I postoji interes drugih radiostanica. Evo, nalazimo se u Hacijendi, jeben atmosfera, jeben party, jeben DJ, jebena ekipa, Tipi TV. Da Blackout pređe. How was it to be in the studio with DJ Premier? Well, that was the last song that was recorded on the album. Za veće pare. 500 kuna mjesečno je bilo, da. Sad ćemo vjerojatno se zadovoljiti nego sa 100 eura mjesečno, mislim da je to realno koliko vrijedimo. I've what? Oh yeah, check it out. When I work with Big, you know, first off, let me tell you a little story about the first Come On Motherfuckers. Check it out. This is real live shit right here. Me and Biggie did Come On Motherfuckers. Lord Finesse did the beat. Pa jedan dan koji mi je ostao u pamćenju je proslava 7. rođendana Blackouta kad su nam u gostima bili tada svi bitni reperi koji su nastupali poslije u tvornici na koncertu Blackout 007. Bilo je još tu situacija kad su recimo RZA i Wu-Tang došli, preuzeli eter, 3 sata su vodili emisiju, onda gostovanje Big L-a i OC-a. Bio nam je nedavno i Redman gost, nije gostovao na Blackoutu, nego je gostovao ja sam radio srijedom i petkom popodnevni termin koji smo zvali Fat Fridays. Redman je bio gost točno na Badnjak, čini mi se, gdje su oni tipi došli promovirati svoj božićni spot. Trebali bi slaviti prisutnost velikog duha. Zagrljeni ne skidat osmijeh sa lica, od uha do uha. Redman je došao malo ranije nego ti, došao je u jednom stanju koje se ne viđa svaki dan i ispovraćao je kompletan radio od prve do zadnje stepenice. Masakrirao je radio i mislim da je to u biti pravi razlog zbog čega Blackout više nije na Radio 101. Hvala ti, Redman. Nisam svetac, ali iz mojih usta psovka nikada ne izlazi. I iznimno sam sretan, ponosan na to što smo bili tamo 17 godina. Ne mogu ni vjerovati da je prošlo 17 godina i da i dalje ovako dobro i mladoliko izgledamo sa nekoliko ekstra kila. Pratite tipitv.hr i pratite blackouthiphop.com i saznite iz prve ruke gdje i kako će se Blackout pojaviti u kom obliku. Ja te volim Zagrljane, baci stema. Ako će živit život kad ga nema, baci stema. Bez života ničeg više nema. Zamisli da više ničeg nema, nema problema. Lošeg društva, loših žena i sistema. Zamisli da više ničeg nema, nema problema. Lošeg društva, loših žena i sistema. Kako bi ti bilo bez života, bez svega kaj poznaš? Buras, vrijeme je da to znaš. Kako bi bilo bez života, bez svega kaj poznaš? Sad je vrijeme da doznaš. Zamisli da lijepe žene nemaju računa, tvoja lisnica je puna, nema socijalnih buna, nema kurvi i drolja, lesbi i pedera, nema bolesnih u glavi, nema zatvora i potjera, bez brige o školi, jer nema loših ocjena u kvartu, bez narkića, žiki žiku nasred parkića, smiješ se patrol.